Mahiroi-singna semester exam online gi khuthangda tawbinaba taksinkhre form fill up ki lawkhiba tonganba processing fee handoku desam semester sing haibadi ahanba anisuba amadi ahumsuba semester exam online gi khuthangda natraga internal assessment oina natraga home assignment oina pangthokpinaba DM College of Arts, DM College of Science, DM College of Commerce amadi LMS Law College ke student union singi maikaidagi appeal tawrakle Mahiroi lup sing asina ngarang Manipur gi Chief Minister da pisin kiba cherol amada pallibade Dhanamanjuri University ge manung chana lairiba college mari ge mahiroi sing ase hauzik thengnariba covid ki phiba masina maram oiraga lairik amata tamba phangdaba 0 year oire BA BSc BCom BBA amade LLB aroi bachahi tamliba mahiroi sing ase makha tana lairik tamthanabagi damak admission tawradra tawkhiroidra haibage chamamnaba phiba mamada laire Maramdi University kaya postgraduate taunabagi admission form thaba haurakle MA, MSc, MCom, LLM ge aroi bachahi tamliba mahiroi singsu jab manana makha tamthanabagi damak chamamnaba phibam amada leire college amadi university examination ge niyom gi matunginna semester amagi exam loiraga tha taru kanaraga mathangi exam tawgadabani adubu university asige mahiroi sing aside tha amada semester exam Animak tawbagi phibam da laire phibam asi yenglaga haukiba jun amada student union singge secretary sing punna meeting ama pangthokhe mifam aduna undergraduate amade postgraduate ahanba ahum suba amade manga suba semester exam pangthokpada yanare maram aduna covid laichat asi yenglaga examination adu online da pangthokpa natraga internal assessment oina natraga home assignment system da athubada pangthokpido haina cherol aduna palle Amaromda Desam Unit Council DM College of Arts ke maikaidagi semester exam gi damak lawkhiba form fill up ke lawkhiba tonganba processing fee adu handoknaba amadi semester khudingmaki online class tawbinabasu appeal tawrakle committee gi warol yumpham yaugdabane haibadu aranbane organization haukhiba megi chechet kunga tarukta pause amada job card member masa khangdana bank account hanglamle sel laukthoklamle haibadu da telauge village development committee ge warol amada yumpham yaugdaba pauni haikibadu aranba wafamni amade yumpham yaugdaba paune haidiba paw asigi khudam changdam miyamda lei cherol asida telauchana saijang GP gi mayokta mingchak thinaba tawsilakpa amata leite haina public grievances welfare organization telaugi cherol na haire cherol asina hai ward member amade official charge kaithokiba leite haiba wafam adu aranba paune haidiba wafam adu da khudam oina apunba senfam Lupa lakh ani ga lising kunithoi chahum lakh pa matamda job card miyoi chamri ga marfu da lupa chahum yen khraba tungda senariba sel singase aikhoi ge public grievances welfare organization telau haina mingthonba organization asina yaning de kaithel phambi yauna more kaithel da paksana covid test tawbada nupi ahum positive oiba thengnare kaithel phambi sing yauna more kaithel gi akoibada phamba dukandar sing punna miyoi chamarom ngasi COVID-19 test tawbada nupi ahum positive oiba thengnare haire Tengnopal District Health Department ke makhada more hospital ge medical staff singna more kaithel da ngase COVID-19 test tawbagi thabak tawkhre test tawbadu da more ge SDO Tengnopal District Police ke SP Bikramjit Additional SP LO Sangboi Gangte amade SP Ops M Amitsu saruk yakhe kaithel phambi amade dukandar yauna punna miyoi chamarom COVID-19 test tawbada nupi ahum positive oiba thengnakibani haire ventilator nifu yauna medical gi polam sing thunglare Manipur gi oina Ministry of Health and Family Welfare dage ventilator nifu amagasu ngasi Imphal airport ta thunglare haina Manipur gi Chief Minister N Birenna mahaki Facebook page ta thagalakre CM na thagalakiba post atu da hai ventilator nifu ga loina na medical accessories sing ngasi thunglabaga loina na aikhoi ge mathau taba hospital singda install tawraga ne masigi mathakta RIMS ki oina oxygen concentrator pompu amasu Ministry of Health and Family Welfare dage ngasi thunglare pandemic maragasi da lepalaitana India government na mateng pangbirakpabu CM na thagarpa phongdokhi mateng panglakliba sina pandemic asibu thengnabada mateng oiragani haiki miyoi listing manga hena test tawbada chatruk kunmathoi khak positive oikhi tara laikhi de Satret ka marifuga humdoina discharge tawkhi Manipur gi oina hauki bapung kun mari asida miyoi lising mangaga satret ka humpuga taret COVID-19 test obada
मियोई चात्रुक कुनमाथोई खक नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे हेल्थ डिपार्टमेंट की फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इना हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा कोविड-19 लाइसेंस मरम ओइदुना मियोई तरा लैखिदे मियोई चामंगागा मौद्रामाथोइना होम आइसोलेशन दगी अमदी चामगा मौद्रानिथोइना अतई हॉस्पिटल सिंगदगी डिस्चार्ज तौखे कोविड की सेकेंड वेव असिदा ख्वाइदगी वारिबसी कनानो हाइबदु खंगदोकपिदुना मतेंग पांगबियु SPDPO कोविड-19 सेकेंड वेव असिदा वारिबा थेंगनरिबा प्रॉब्लम कया असे खरदंग ओइरबसु कोकनबा होनरिबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना कोविड-19 लाइना लाइसेट असिदा ख्वाइदगी अवाबा मायोकनरमगदबा असे कनानो खंगदोकपिदुना पाइखटपा याबा लोइनना पांगबा याबा मतेंग पांगबियु हाइना स्टेट प्लेटफॉर्म ऑफ डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर SPDPO के चेरोल अमना अपील तौरकले चेरोल असिना हाई कोविड-19 की सेकेंड वेव लाकबदगे लॉकडाउन तौदुना इरमदम असिगी ओइबा चक्सिन थौरांग कया लैंगाक असिना पाइखतुना लाकले लैता लाइरबा कयागे अखनबा प्रोग्राम कया सेमदुना अतोप अतोप स्टेट कयादना डिसेबिलिटी सिंगे ओइबा अखनबा वैक्सीनेशन तौबसु याउरे मसी सेंट्रल मिनिस्ट्री दगिसु ऑर्डर तौखे अतोप अतोप स्टेट असुक वारबा तंजा असिगी येंगदुना मागी मागी मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना चाना थकनबा लोइनना सेलगी मतेंग फाउबा पांगले डिसेबिलिटी सिंगी ओइबा लोइनना स्टेट अदुगे कमिश्नर न मरु ओइना थौदांग लौरे असुक वानरबा तंजा असिदा अखोई इरमदम असिगे डिसेबिलिटीज कमिश्नर अमदे मरी लेनबा हेड ऑफ द हेड ओइरिबा सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर सु कदाइदा लैखरबगे हाइना हंगलकले तांजानियादा तपनपी खोंग्राउ सेलकबगीदमक MP नुपी अमा पार्लियामेंट की तांथोखरे तांजानियादा नुपी MP सिंगना खोंग्राउ तपनपी सेलकबगीदमक पार्लियामेंट की थोगनखिबे MP नुपी अदुना लाले हाइजरकनबा खंगनख्रे हाइरे नफी निंगथीना सेलु चलु अदुगा मतुंगदा हलक्तुना अखोइगी इरक्ता तिलुलाउ हाइना स्पीकर जॉब दुगाइना कंडेस्टर सिसवालेदा हाइखे दुगाइना मसी हाइखिबगे इकान कानदना मतुंगदा नुपा MP अमना अखोइगी इचलिसे खरना अंगक अंगक फिजेट सेटले मखोइना खुनाई मियामदा करीबु उलिबनो हाइखि हाइना पाव असिना फोंदोकले साउथ इंडियन फिल्म सिंगदा एक तौबा नुपी अनि याउना फ्लैश ट्रेटा चेनाबगी फारे तमिल अमसुंग साउथ इंडियन फिल्म सिंगदा एक तौबा नुपी अनि याउना ngasi महाराष्ट्र थाने के फ्लैश ट्रेट की मफम अमदगे मसिगा मरी लेनबा मियोई अहुमगा कोनना फागतख्रे पुलिसना फोंदोकपदा मखाताना थीबा हुंबा तौबदा सिटी अदुगे नाउपादा एरियादा लैबा फ्लैट अमदे नुपी अनि मसु फागतले हाइरे मुंब्रागे अमृत नागरदगे नुपी असिना चलाइबा प्रोस्टिट्यूशन अमदा पुलिसना कस्टमर सारगा दिकोय अमा थादुना मखोइबु फागतपदा मतेंग चाउना पांखी हाइना सीनियर इंस्पेक्टर कृष्ण कोकनी द फोंदोखे फागलबा नुपीसिंग अदु हसीना मेमन विशाल एलाई सुनील कुमार उत्तमचान जैन अमसुंग स्वीटीनी हाइबा खंगदोकपा ngamkhre एक्टर्स अमसुंग मॉडल सिंगबु फ्लैश ट्रेट असिदा सेल यामना पी हाइदुना वासकलगा मखोइबु थबक असिदा पुसिनबनी हाइदे पुलिसना लुपा लाख अनिगा लिसिंग तरा मरे तरा मंगा केस अमसुंग अतांगबा मखलगे मोबाइल सिंग एक्यूज सिंग अदुदगे फागले हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट न पल्ले।